smo u situaciji da donosimo teške odluke koje treba da budu na korist ljudi koji ovdje žive, a ne da li će biti za ili protiv naše eventualne političke sujete ili lične sujete koje imamo i da li smo svoj politički rad opredelili prema ličnim interesima ili prema interesima ljudi koji ovdje žive. Ako mogu samo da se... Lepe se neosnovano i veoma olako se lepe etikete. Znači, prošle čitavih 13 godina. Nama se sada kaže da smo mi izdajice, da smo izdali srpske interese i da smo izdali Kosovo i Metohiju. Ja želim da posjetim vas i da posjetim javnost. 2000. godine se učestvovalo na izborima na Kosovo i Metohiji. 2004. godine, kada su učestvovali na izborima, mi smo doživjeli pogrom. 2008. kad se učestvovalo na izborima, mi smo doživjeli da su oni proglasili nezavisnost. Ovdje se radi o lokalnom nivou, o potpisivanju Briselskog sporazuma koji je daleko od idealnog, koji je daleko od dobrog. Ja sam i u parlamentu rekao i ovdje kažem i u narodu kažem da nam situacija nije dobra i da je to nužno zlo bez koga se ne može. Ono što jeste važno i sigurno će to biti glavna tema ovih kampanje i izbora jesu moje godine, ja imam 28 godina i svakako odmah mogu da kažem da bi mi trebalo sigurno još dosta i političkog iskustva i životnog iskustva za rukovođenje opštinom, ali opštinu i gradonačelnika i sama ta funkcija, nije to samo jedan čovek. Ovdje se ne radi o izborima gdje će direktno Branimir Stojanović biti jedina ličnost koja će rukovoditi celom ovom pričom i koja će sutra rukovoditi opštinu. Pa na osnovu dogovora sa rukovodstvom, sa državnim rukovodstvom, predstavnici vlade, u ovom slučaju sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, koji zastupa interese ovog naroda ispred državne politike, mi smo dogovorili da sačinimo tu takozvanu jedinstvenu listu, odnosno građansku inicijativu Srbija, gde je mesta bilo i gde smo bili otvoreni za sve stranke. Međutim, i takav način, takve liste, jedinstvena lista je širok pojam. I ako bi sve stranke stavili na toj listi, onda bi to išlo ka nekom jednoumlju.